Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
Na radio bulan do vatar to mai veva kamaru tiki ni ave kenda na bola ke na turumbu. E nei ka vivinaka ni moni tendendai sa mai sivitonga na tolu e na tinika walu no miniti au sureti ke miniti ko ani ke na ndua tale na nonde wasininga o na vata e na e ka vivinaka ni moni tendendai ka tini ni singa ni vulo e Pirelli sa tu siti be ke mdo mai nonda ka o wambauta ni ndoa marutaka na mdo moni madhao mbalavu moni madhao ni wakadangidangi moni madhao tiko ni singa ni mate kanda singa e wakananda koe tiko ngango ia ve ke tau Amerika tomani tiko ngā na Willie New, senga tiko ni singa ni wakadangidangi se moni madhao ni moni madhao mbalavu be ke mami. Na moni madhao ngo, dina ngā ni anda mai wakana numa wata ke tiko na singa ni mate. Tomani tiko ngā na Willie New, tiko puta ki tali tiko na Willie New e na ndua tali na madhao bo, e na wanoa lewo ngo Amerika kau wakambauta e na vi mate ni tule lewo talanga e so, ia kau sureti ke mnime na vi tomani tiko ani e na nande oa sininga o na wata. E na kabi vinaka ni moni tendendai na lake dawa tiko na vito na kaloko, ni wala mai, ni sama tiko mai, ngona nonda stese ni wata, senga ni tonga, sen radio mbulando watongo e mbaliti ke anda raramba tiko, sema ni vinga na wano ni sema tiko mai kina nduindu na ngauna, nduindu na singa, indo waka vinaka ni rao ninda mai vito mani tiko nda mai sema tiko, e na nonda wata watongo na radio mbulando wata. Ve waka mbula tiko ane ve kimdo na sema vo tiko mai, e na singa ni kua, waka bimbi tiko ve kian by Ramsey, ni mbula vinaka, wakatelanga kina ve chiuta wunda, vinaka wakalewu na sema tiko mai chiuta, wakanuni vinaka tiko, and na kavi ni kua o chiuta via wakambula tiko ve kimni ke the sara na leo ni koro, mai saru lau toka, ve kimni na tu mai vanua, ka wakatelanga kina, and na vea sa iburubura tali so. Wakambimbi tiko ve kimdo na tiko voliongo e Santa Rosa, do mbula vinaka ve Pepsi, ve kimdo ngana vasu vasu ni saru Pepsi ke tonga e Santa Rosa ni mbula vinaka do mbula vinaka talevu waka mbula tali tungadu we ana na yasa tambu roko mai Donnybrook, Washington, waka nuni vinaka tiko ane we kimdo and singa level vinaka ni moni tendendai ka sureti kam ni menda na we tomani tiko ane ana nonde wasininga ona vatene kavi ni kua mbula vinaka Racheli Serva Kula ni sema tiko mbeka mai ve vinaka waka level na sema tiko mai na kavi ni kua ke senge mateninga ona na nomini sema mai ke retunga ke ronigendo na like ni muri ke to tali tunga follow us ka wakatelanga kina na nito YouTube channel ke raunio ninge subscribe tali tunga kina do makasara nomini to kaningo una vuninda kua ni mbula vinaka.
Radio Bulan 2 Vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema mai ngai wase yani.
Tamai ronga te tiko ando na e tawi sere mai ve Elina Turanga. Ana i tala noa ni tuwe o waki, e ondo tuko na tiko ane waka levu na levu ndou levu sar tiko na i tala noa ni tuwe o waki, ana ngonongo, i ana kai sa sengasoti kina roni kai sengasoti ninda wakilana mbimbi ni tuwe o waki, o ia ninda sa rao ninda ve rai, ninda ve ingiriti tonga, na ve miniti ve iaua, na ve singa, sa watu ia na nonda mbula na ngonongo, na technology na ngonongo, e ando na kai roni ninda wakawinu vena ka tiko kina. Awa tuko na tiko ane ni moni madhango na moni madhao tiko ni moni madhao da singe me wakananda kuengo e ana moni madhao ni singe ni mate do wakathangi balawu tikino kem do mai viti we keto Amerika tosa tungana vili niu ia na noa mai keto tiko vali lotu te ange lako sar tiko mai nanongo wakasama o wakasama taka tiko se dhava saramanda na imbale ni kila ike sena auro ni kana be mate ni tule levu so and do kila ni ngona ni singa ni mate and do wakayanga taki wakalevu na ravete sena Easter Bunny koya waka merendo wolia wakalevu e so na rawaka isulu taki kino ira na ngone na Easter Bunny ka wakatala kina na loka mengendo ndroi ni taki to na loka na Easter eggs kito vital no tiko ni lote na noa vital no taki tiko na mbale ni singa ni mate na saramanda na mbale ni singa ni mate da tur dina kanda toro wakambimbi na mbale ni singa ni mate se senga ngai laksar tingo na ngo wakasama na dava saramanda na mbale ni Easter Bunny se na ravete na kenando waka mera vai sulutu e so waka na ravete na singa wakaroai na health fair ka wakaduri mai sonoma ando na marama ka liu takatiko koe na kena didi wakitiko na health fair kando wakaduri na vevo no e so mai na Sonoma County o koe sange nona i tavinga no koe a mendaru tu koe na isulu waka na ravete se na Easter Bunny mengai koto apo ki o koe na eloka se na Easter eggs koto apo ki o koe membali tir na ngone kara lako tiko yani lako sar tiko nungu wakasama na dhava saramanda na kene mbale o kilani do torarau tiko na kau wakamadhala taka tiko ngo lewu sarana kilana eloka merangai do borotu rauku taki tu waka vinaka rangai do merangai do walai tukina i sona kai na Easter eggs. O tia do wakaidori e sona ka membalitir na ngone mera maru takatuir na ngone merangai wangara na e loka me do wuni taki na e loka merangai do wangara o ir na ngone ya na holidays e na singa ni wakathangi ni singa ni mati do taktukina wakatanga kino ira na nonra do waisulutu e so do waka na Easter Bunny
o kila nio ni sana tora rau tiko na kau wakamadhala taka tiko yani. Ia vikim do na sema tiko mai ni kuando kila tiko mbeka na mbale ni Easter eggs and Easter bunny da wasaramande wakainga taki tiko kinongo and singa ni mate na moni madhawa mbalavu ni singa ni mate se senga. Da mbeka na mundurai vikim do na marama na turanga do sema tiko mai and e kavi ni kua. O mani na noma sar ni kua mi wakasanga ramando mi reda manda na da wasaramanda na keni mbale tiko bu taki wakadhawa na kena mai wakaanga taki tu na Easter eggs and na Easter bunny and na ngona ni singa ni mate se mai wakamendo wakatakila tu ni singa ni mate we rambeka ka senga ni rakelandina na imbale ni singa ni mate ia soma tanga weekend toto kelandina tiko na imbale ni singa ni mate wakame sando wakaanga taki talitungango me mbalitir na ngone me kanilasa tu we na ngone andon ngito binaka na nonrendo wangare loko ira na ngone se na Easter egg hunt ia nungu mai wangara tiko sangai wakawili ka tiko ni tuku ni senga ni ture rau tiko se tiko po manda wakadhawa tiko po mai wakadhawa na kena mai wakaanga taki tu na rawete ke na loka senga tiko ni se madale tiko po mai wakadhawa na kena mai wakaanga taki tu rona kango membaleta na singa ni mate se na kena wakana numi tiko na singa ni mate iyo na kanga e ture rawa ngona kau wakadhi utanga mai na nungu wangangara woli na Google ke na we tambana tali so wangangara kena na kanga usangi tora raungo ni wakaanga taki na e loka bat kena rawete na rawete tuku ni manu endau wakawa totolo endo wakaluweni totolo endo lewu na nonra wakaluweni rau nonra wakaluweni na rawete wakana kena vosa taki wawalangi na fertility ya na wuna e wakaanga taki kena na manu na rawete ya o sage wakasamtaki yo na dhawa na kena mbale se dhawa me wakaanga taki me ngona ni singa ni mate ya sage tora rau tiko mai ni ana wune mai wakaanga taki kina na rawete mbaleta ni manu ndo wakawa totolo rawa ia o te ana e loka e wakataletunga kina na wakana nanu watanga o ia ni wakaanga taki na e loka membaleta tikunga na kila na mbula wo ndo tali na mbula wo ia baleta ni ngaunai mai wakana numi tiki ngona singa ni mate e na wono libungo Amerika o pambota ne sotali na mate ni tu lilibu tali so e ndono makatiko na ngauna ni na vula i tumbu se na spring o ni taka ni sato rau tiko na vula i tumbu se na spring na ngone kila e tekina na ka e pakamera semai na senikau na kau e vua koia na vuata sa teka vungo me sa koia wakatoka e na vula i tumbu se na spring ka wakaanga takikina na e loka waka reita kini nduatale na mbula vou ka wakatela kina na rawete ana na vuna e ro wakaanga takikina ro na ruango na e loka wat kena rawete membaleta na singa ni mate ni mai wakana numitiko na singa ni mate e na ngauna ni spring se na vula i tumbu me waka mbale taki tiko ni mbula vou ia ona kanga sange la ko menungo wakasamango io ndone sana roni ke waka manda me tuturo kenda to na roni kana kinto mbeka na lotu wa Kristo to roni na wakasamatanga oi baletanga ni weekend to na singa ni mate singa ni tu vakitale na noa na singa tambu ia na mbula vou sa soli weekend sande raunin takaya e rawa kina na kena mai adha ni singa ni mate rawa kina weekenda menda rawata na mbula tau mundu kina tamanda wakalomalangi ia na kau roni gai waka toto wata taka kina waka na nanu ka mai wakaanga taki tuku kina na rawete ke na e loka ni dua na mbula vou au nui taka ni sana na matato ia na ngona tale tarawa se na singa ni mate mengoto reda tuku na e loka ke na rawete ni sana tona toro vinaka tuku na kena mbale ndina ngani o kenda tō na loto wa Kristo e tikunga e ndei tikunga na weka e tō kila membaleta na mbale ndina ni singa ni mate. O tonga i tina kawalu na biniti me wana ka loko waka mbula tukani we kimdo kethe na sema tiku mai ne kawini kua waka nuni winaka talitungani ni mbula winaka tiko bera tiko na kiana waka lili tiku mai na i rongo na nonde i rongo ne kawini kua na dona ngona leka ngo sanga i adha mai ngo dona ngona leka ngo dana ngai rongo de ani na i rongo. I na ngona matanga ngo na we waka
wakambula tiko kina ve kem do ke de sar na maraman do se mara tiko mai na singelewa ni kuani do mbula vinaka ker tunga ke bakasinge mataining ona do se me kina ke rani do ge wase tunga yani do na like muri ke to mai bakatela kina na Instagram ke na YouTube channel ke rani ni subscribe ke na nito YouTube channel do makasare ando na bibu ke lewu tiko do mbula vinaka maramatau ke lera na sovi wakanuni vinaka tiko yani ve kem do mai San Jose do na health fair talanga na bakaidur tiko mai San Jose na moni madhango ngai se mo tiko mai tau me ona ge wakamatata ni kina wakambula tali tengani ve mele mbula vinaka mele wakatalanga kina ve Elizabeth Eve taito sikivo ni mbula vinaka sister sikivo wakanuni vinaka tiko ni maru takana nominisi ni sudu na madha saoti ve wakambula tali tengani ve nela tila tanda veta wakanuni vinaka tiko ani nei nuitaka ni nandona singangoto na li sota kina wakambula tali tungayani na sereka ka tarabango be Apolonia mbula wakarua tuinga mea ni mbula vinaka Apolonia wakanuni vinaka talitungani ve kiumani wakambula talitunga ve Raicheli Aseli Salote vinaka wakalewa na sema tiko mai mbula vinaka Kian wakatala kina ve Emosi Mule vinaka wakalewa na sema tiko mai na singalewa vinaka Nikua sa watonga itini ka wana miniti me vana tini ka ono na miniti me vana ka loko and radio mbula ndo bata. Tangan lai tu la vire, oleh na bundi
Esa kilabina o tikuleta. Esa ratu mata kaci-kaci, aunandau nanuni ikotuyani. Manrewa mama nomu dau lomani, ambole ameu galo asayani. Leka-leka nondaru ikowata, ula tolu koleweni nomu salah. Numanamu bosa yala yala, kotukuna mendaruna bawata. Isaratu mata kaci kaci, aunandau nanumi ikotuyani. Manreba moma nongu dau lomani, ambole ameu galo asayani. Aunanumani konina beyau. Nebakana ubosani tatau, na wakilani toda bilakiau, na mudondo mosama imau mau. Isaratu mata kaci kaci, aunandau nanumi ikotuyani. Manrewa momai nomu dau lomani, ambole ameu galo asayani. Nomu baka yatu yatu, tabe unilei na nomu yanu yanu. Kanadea na nomu delali yabu, sabor de nomu rosi wananabu. Isaratu mata kaci kaci, aunandau nanumi ikotuyani. Manreba momai nomu dau lomani, ambole ameu galo asayani.
Nambolea meu galo asayani. Radio Bulan Dua Vata me kau ti kenda vata mai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani. Ndona mate kuniti wale wabekenda mena wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ni ndua mena wayatini corona nini winua mena wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongoli wake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini na se liver cancer. Endende mendo kila kesate mkwentiko. Na wakani sengo sote ni kene wakatakele kila se symptoms. Wakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono wakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter Mike telefoni 52 ono vituva 51 sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Ai, kemundo bakando tunga meviti. Sa baka matalaw na namundo ko bati. Sa lemo na kemundo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Whoopoo.
dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurni bono kinambele. Pai, karek. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok ngangko i Santa Rosa. Mai be? Na maulimat, wele. Doko na nonda business na ngoni tau kay Amerika. Doko sa mai. Do mai boleh na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nanonda biti, ke ngasini buli paulangereki. Rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Vei mundo e Amerika. Tini karua na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Vei mundo mai viti. Ena radio mbula tua vata. San Francisco me kauti kenda vatama. Nongu chisu nongu banua. Dorongodi na vima mani ono kina vitu ena kabini bugululu vei mundo e California. Vei mani rua ena kabi kina tolu ena singa lebu ni lotu lebu. Vei mundo e viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongodi na Radio Bulan Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. E sa mai botongo e dona miniti me vana kaloko e na dona ngona leka ngonda na rongo da tiko kina na rongo e na ngona manda ngona be wakambula tuga ni kina e kem do ke de sara na sema tiko mai na kavini ko ambula benaka pedeli mbuli bakarua benaka bakalevu na sema tiko mai Christchurch New Zealand e na kavini ko wakambula talatingani ve lemi tolea 4. I hope I said your name right. Mbula binaka talofa mai Melbourne. Wakatala kina vinei salakatia. Mbula binaka John Taiviti wakanui binaka tiko ane vikim rau en singale unikua unuitaka ni mbula binaka tiko. Wakambula talitungani ve seru uru. Binaka wakalevu na sema tiko mai Wolfsburg chamani. Binaka wakalevu wakanui binaka talitungayani ni nandona madha binaka vikianda na madhango. Wakatala la kena be Francis Dhovo ni sanga ni mbula binaka Randini wakanuni binaka Tukayani wikimdo mai Danville mbula binaka Mele wakatala kena be Emosi Mule binaka wakalevu na sema tiko mai wakambula talitunga be Talei ke kemdo ke Sara and 5 sanga bulu ka 5 TV Road mai Kinoya. Na 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 na. Taki manda vakasi sinai Sambala vundina endo sengani veirai Sua vake maile wandaru simba Musuka sombu ya vinawani siwa Songo ngani marau Ne vakatangi ni durumiao Auna musuka tunga Senga taleve auna mandua Sua vaka malua Nikuwa nambongi ni ngunu singa Auna musuka tunga Senga taleve una mandua sua baka malua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga que manda mai tuisi la vena linganda rondani si kuatale niko kao ai no musinga ni sudu enda toso mai no mulewa mai tukuna veya uno mulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke auna musuka tunga senga taleve auna mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa auna musuka tunga senga taleve auna mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge ausamudenga eke amusandenge
Senga talibia una mandua Suava kama lua Nikuwa na mbongi ni ngurusila Amu sandenge Au samodenga eke 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 Amu sandenge Au samodenga
Pavirtona seni woni udhu na garawa yo arto mai veva kamaro takituka ni vekenda na kavi vinaka ni moni tindendai ni katini ni singa ni vulo e pereli totolo tiko na tosa ni ngauna vakanu ni vinaka tiko yani ni nandua na madha vinaka vekenda na madha ngo sa sivitonga na vai na tini na miniti me vakawa vakaritaka yani dasa na rongo da saratiko na irongo na nonrito vengaravi mangoasa na vakalesilesi na tambana ni rongo mai na TV1. Kabakakina ena nonda bunua. Kaya bunua ilalam blavu ni ministry ena tomana tigonga na kena walataki na nonda tigo binaka ena nonda bunua na nonda wagalislesi ni tambana nimbula. So na ngasi ni buli liu era se kere tigonga me wagandondonu taki na ndundu ni kenri sau ni ndinanga ni ra tauri vola ena ngauno bata ia ndundu itigo na isau e soli beira la beta da mayungo na minister ni volio a ser rondro ena nona taronga ena parlamenti ni kua se ya budava era bagadurumi kina nangasi ni volio kina be korni voli ena mbaki bagaboli ni ronundolo rosanga bulga tolu kan minister rondro ni bagarau ni bagadurunga sin volio sa tauruwa ki tikumai na open recruitment system ve bagandu induitaki kaen yongo sa kawaitaki sarwa lebu ka ndusietigo endona tubutuba ka senga ni binaka kure ronrondo ni tubutuba ngo vagabuna endona ve malwalida bononi dagadaka ka tara na nonrobuli ngoni ka talo ronrondo ni koira na be union ni tamata dagadaka sa kauta dake mai baga vida bata na be indu taki baga dori tikongo ke be iranga sibuli karatangida men dua na tutuba wosi bidak ia mbau ndolong usutomai na ministani vuli liu o Pramila Kumar kaka ni koira na be union ni tamata dagadaka sa senga non rebe bagambuti wan minister sa daga tiko na ministry me wolia na lele ni ngasi buli and primary and secondary schools. Sana vokedori tiko ndo na mbosi singorua ni ngirimiti burbura na International Girimit Conference na ikatiniga rua kene ikatiniga tolu ni vulo me ni mbaki yongo kwa ya ni sembera ni maruta kena holondei ni Girimit Day na ikatiniga lima ni me kaena ibugubuke ni Prime Minister ka Minister ni Lavo o Professor Biman Prasad ni ikau ni mboshongo na maruta kana Girimitia na pedingo mi neviti keina nondundui and say na Girimiti is celebrating Fiji's inclusivity and diversity. Na matentu sa wakaruta kataleti ko nga indua na umay labo member letter na Girimit Day. Kurio Prasada ni matentu wakambauta ni bimbi na Girimit Day. Amenda wakananuma na ndrendre ka lagadurumi kay na solimbula amenda tautau wata ka andandokai kay na nandandondonu nilawa kiwi kenda kere. Rusang bulgaba na leoni bunua era mbeitaki ena wasang bulgaba lu taudoko na dala ni vei vakasangai ena bula sawoti. Wanda itakamai na wala ni indirekta ni ndau ni vei mbeitaki ni matentu. Ni ungo oko kina tolu sang bulu na kisi ni kudu rua na kisi ni tobule me kudu wana kisi ni vei vakasangai dona kisi ni vugubuki senga ni talitaki kena tinko dona kisi ni wala kokowa ni vei vakasangai. Mai ve ira na le rosong bulgaba na beitaki rua se tiko non rembaki ni bula na rukuni tin kawalu mai ve ira na wasang bulgawalu na kisiongo le rosong bulgandua baka dori ve ira na wala lo mongo mai ve ira na le rosong bulgandua ngo ka baka dori ke ve ira le tin kawa se tiko non rembaki ni bula na rukuni tin kawalu ave ira na le rosong bulgandua ka baka dori ve ira rua na tangane ka tinga diwa na lewa
tin ka tolu na kisiongo vakador tikunga na wekandra en dobe ira na kisiongo mbeta kikina ndon ngone tangani ambaki tin ka tolu ni kuduwa na bungon tangani ambaki ono ndo tale na kisi mbeta ki ndon na ngone tangani ambaki tin ka vitu ni kuduwa na lube tukana ambaki dhiwa ndo tale na kisi se sa mbeta ki ndo na tangani ambaki tolu sang bulga walu ni kuduwa na lube na bakadamdambe ambaki tolu na ndo tale na tangani ambaki wasang bulu sa mbeta ki van dala ni kudu na ndo na dala ni veiva kasangai na i wala kokoa ka vakadora kiwa na lube na bakadamdambe ambaki tilgaba na ministry ni takataka esa wakande uzatiko na kena arawani waka ramba leutaki na tambana ni takataka na rukuni programu ni nondra laki takataka aki walangi na lewiviti kame wakande itaka ni na tuwai waka matau na kontaraki kina vunua ni takataka mendangaravi ka maroroi vinaka kina la veta dake mayongo na ministani takataka o Agni Deo Singh en parliamenti en non laki veisiko ki Australia en programu ni takataka en PAMS tarongo na ministani takataka iliu Pravin Bala na inaki ni non veisiko na ministry ni mbula esa tekubuna vida na tubutuba kasana raoni wokena kena vokobina kataki kena programu ni kena ngaravitiko na vokobina kataki ni kena vivale ni tambana ni mbula kena sa kadi na ministry nondo vito kuni leni bunua ka vakanga ngado taki na matambose ni Board of Visitors program labeta mayungo na minister ni mbula bunuai ratu Antonio ni busotiau lalambalabu parliamenti veka esa vakadurtiko i matai ni donan rau ni singa ni velutaki ni nonda matentu kaura tu lalambalabu ni kena vobina kataki kena totoka ni nonda vali ni mbula kena nonda toko ni vinaka ni legislation tamban ni mbula sulia duana vi vakoko takileu kina vakarau ni nonda vengaravi na nonra yalo marau na vakalesi kana laki tara na nonra ve vakamboti na leo ni bunua nonda ve vali ni mbula na ministry ni takataka Agni Deo Singh sa ve vakaroti ve ira na lewiviti mendanda ungangaroni na vukundra na itini ni takataka mai valangi eranda mai tauri takataka nonda bunua salmuri tikongo na kena kilai ni ndona itini ni vangara tamata takataka mai tauri tamata takataka vaka taondo ndonu merala ki takataka ki Canada avakaritaka na minister ni takataka Agni Deo Singh kebaka ndona kambani kese ndonga engan reba me vakautira na nonda leni bunua ki takataka ki valangi sanandondonu mera register rawa ministry ni takataka ka rawata mai na veiva kanto nui mai buana sekretari tunde ni ministry ni takataka ni sembera ni rangai tauri tamata takataka kinanduana takataka mai valangi era sa bagaroti talanga na ve itini ni tauri tamata takataka merkakua ni vaka tamata takataka ki valangi ni sembera ni soli na veiva kanto nui mai na ministry ke baka endua na tau ya butaka endua na itini na agents ni tauri tamata takataka kasanga ni tigua na beba kando ni ministry sana dala bakalawa kasana rawa ni totongitaki meso uma sanga ni lele mai na wana $1 na ka na sanga ni lebu mai na tini na $1 na se na vesu me ambakindua na mate lawa mai na ministry compliance team sala ki redira na matila lao mera la Congo ki Canada ka bakasal tagira ni dala na non randau mai vakamarithi mera la ki takataka ka sangatu nikila na dina ni veka na la ki takaba ka bakakina ni ongo indo talanga na ngunsala ni human trafficking se na non da kau vakavitalia kanda singnikila na kenenaki ni sambulo bina katalmai kiningito
satu rau na tin ko ono na timi ni sevens e burbura en dua tale na madao ni vita bulaki en Singapore sevens en mo ni madao go rote ni 5 ndolu na ndau sar sevens mai be sai burbura no sota ni na rara mai Singapore en mo ni madao go na non timi sa toko en tombumba ke Samoa Canada ke Spain en tombu toko kina na chambeni ni Hong Kong New Zealand South Africa Australia ke Hong Kong en tombu da Ia wambuta sana mai dhawa toka ki ana non dai rongo e nei kawini kua mai tō mai rongo adhi tuka nei rongo ka mai rongo adhi tuka na mātha sao tintina ngani ngai ia adhi tuka me ke tōni kua e nda wakawina wina ka tiko e na non rito lama soli ka rao ni nda mai tō mani tiko kena e na wuku ni rongo mai na non da wanua. Wakanui ni wina ka tiko e ani wambuta na wunga wikenda nda senga soti ni marutaka na ngito se na sota ni Singapore Sevens e na moni mātha nda mai wakananda kuyango Ia, sa watingo nei ana I tostoso. Ndona nungu nana lelai ki tō sarangito wata tiko ki lawi ki omnioni a seama tiko mai ke na radio mbulando wata o ni nandua wata talitunga ke na nona chia tiko, nona coach tiko e ani nana lelai e na wuku ni sarangito ka wakaidhuri tiko e na muni māthango. Iau, lelai nungu sarangito lewungana nungu nrenrewa ke na lelai tiko na nona sararawa tiko kau kaya. Ngo me nandona singa ngo, na leidhaka na sarangito, me tono vi kausaranga ke waka e balawu na nona tiko boli, me na kausaranga e ni na sota mbeka ni LA Sevens, me ki tona le sarangito kina, me na rauni na le dhengu kina na elona. Tuko no koea, ia, doko tio yani, goro ia, ondona nge redheu ngaki na iloma ni rara. Ni sana veli waka tiko wat kerto na timi ng gito. O yo, sawa tungo na yan, sana waka nuni tu ni na rauni na vinakadhake na non rito e na sota kanda waka na matitiki na loman kila na vida na mahadao mingo na kila na gito mbeka na France na lea vitu mai parani sembeka kia pakai ndonu kia pakai senga o kire andonge pakai ndonu te kio mai na sema tiko mai ne ka vinikua o kila ni leu sarana ya alu era rawa na moni madhao senge o tingo i ndona ka ndo pakai ndo kuri ni nogu rarawa ni savaya na ngito ngai ndo leu na bosa e tau wakalilia leu na bosa e tau wakalilia senga walenga ni rto bosa taki wakalilia o rto na ngito rto na dhorbo au ndo bati ngo verto na ke baka ki to sarangito tiko i valio sando mangondo garo na tiko na ndu totoni bosa na bosa ndo do butambaleta ni kila ninda baka wekani ke ditu orto na gitu tingo erto baka tinani baka tamani erto baka lubeni to na watin erto verto na sabaka wati and the bebe wakani ke ditu and ndo nga me na ndo garo ni tiko na ndo totoni bosa ke na bosa and the buta ia sa tosa tiko ana tosa tiko na sarangito na leu ni rarawa ni na lelai endo na vosa mani davuto koea na leu ni nona rarawa takitiko na ngito sa lako tiko i uti au sange ribango sa lako mai sa tomo i waka sa ia mai na bosbosa da sa tiko mai na bosbosa da na kainge ukurumuitaka ni sarange ia tala ni sora sange mera vosa da tak taleni na kueka vosa mai ya tuma i waka sambalia tuma na nona i vosa koea min endo ni sa watu ya nei alo sanda alo kata tuma ya endo nga me tungia nga oroni tukunai endo nga tungia nga ndo na masese sa koea saranga ya kama saranga na vinga sau ia watu ngone au waka nuni tiko ni rau ni tanantunga runa na nonda i totoni vosa ke na vosa enda tavuta sivitonga na vai na rusanga vulu katolu na miniti na radio mbulando wata kavitiko ni moni tendendai ne katini ni singa ni vula pereli to toka na nraki veke to en SA California ngo erto bakarita katinga menandau ni nraki ni na wakile tiko na totoka ni nraki na madha o kedengo senga ni madhala senga ni torra na madha mengo na madha matangango nda maru takatiko na totoka ni nraki kala ni sotale na se Amerika senga sotinera kalungata ni ra sotakai tiko na
na nraki dha, na nraki susua, na koko ni dhangi ke na we kataliso and the kilai and the senga ni do talitaka. Ia sa sipatonga na vai na rosanga bula kawana mniti wakambula tikani we rudhi levu kaidhiwa. Nimbula vinaka. Vinaka wakalevu na sema tiko mai serne na ikavi ni kua. Wakatalanga kina we toranga kai sikeli nimbula vinaka wakanuni vinaka tikani we kimdo. Ndombula vinaka mai na Zion Shopping Center. Solomon e toranga mai muri vinaka wakalevu na sema tiko mai tabua na ikavi ni kua. Senga talanga ni ngule dhavi tiko na serengo. Kata Tarsila, vinaka na sema tiko mai, mbula vinaka mai kuliviti, au na numan dendo na ngoleani na singa wakarawai na health fair. Wakanuni vinaka tiko yani wikim do mai San Rafael, senga talangani ngole dhavi tiki na o semisi raimbebu, ke kim do ke sara na sema tiko ngori mai Melbourne, Australia, wakanuni vinaka tali tungani wikim do, mbula vinaka mai Christchurch, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua, bedheli mbuli wakarua, nimbula vinaka, mbula vinaka mai Melbourne, leami to lea foa, thank you for tuning in, wakanuni vinaka tiko yani, se venga na vanua o ni sema tiko mekina, na darongoda mande vida na itukutuku ni bebo lengo ni bera ni darongoda na nom do sere ni buluvinaka. Isando buluvinaka. Do sangay tuki mai, endo benaka do bangara. Iyo ni buluvinaka. Kito singi tuki bo sarangamay sa tutokan dino Pennsylvania. May pagkatumuli ang madoni turtana dadakan na tumbuni wayway. Iya kito sa mista kasaranga nakakana wakabiti. Kito rongoda nitugay kendo na stonda bulitagi kenda to kakana. Iyo na Fiji Cover Store. Ito kasaranga ilingori na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka po leka ka voka se butaka na voka na nanu. Woli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele, yado kina chase ningu na ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga na ngona, kare ang ngona binakandina. Ngay indolo po talanga ango na Nondato Boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga, karami soli mo ilaloma. We kemani mai Pennsylvania, kena vebu no wale kata. Erau talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Kaya mbega ni paiste kiti kuna nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai na nito team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukuneki na nabibu kabagai labo kaseng ni saumi. Gir mai na onurua ono saiban dua liwa ono. E levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kanda mga binaka na ito kay kanda sa may mga tigo-tigo na buno le mungo. Kaya wala may wangande, so sa may mga tigo-tigo tunde. O tawi matitiko sa sen. Raw sara na mga leofo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga ito sa mga claim. E na loma ni rosa nga bulo ka pa na yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na yung bag. Sigaw mo na website ko itong gori sa TextBuy. Kinabasing walu, walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Dulu bilang ke Tine Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni buluvinaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Elai taka kina endona nito pakataka kana lailai. No leu kutaka pakatotolo. Ni bernirto yadea ni nabulangi. Oi, o dea bakasanga. Erto bakasanga talanga orato. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Esen nita so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Nakasaraman da kilatiko. Maulimad, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitartara sarani kinanaba ni telefoni 125 vitutolu 5 ena kena itugutugu matalalai. Radio Bulando Vata, Mekoti Kenda Vatamai, mai San Francisco ki Burubura, Sema mai ngai waseyani.
Sibe yau ko abakananda kuya nabubale bubale mamarau takibuni nungaru sota kamatalebu sikumbamba sinaturanga niwabuli nasibali
unanumia. Radio Bulan Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani.
Ena radio mbulando wata mai beba kamaro te kitiko ni awe kianda o kerin damundamu ene kawe binaka ni moni tindenda ene katini ni singa ni vulo e perele baka nuni binaka ni rongo binaka tiko yani na mbio liba ni radio mbulando wata se venga na vanua ni sema tiko mekina ene kawe ni kua baka nuni binaka talitunga yani duindui tiko na vanua duindui na ngauna ka unui taka ni oni mbulambula binaka tiko ndua tali na madha wou ni kena ngarawi tiko na itawi na madha ungo au sureti kamni mendanda ubeto mani tiko yani na nonde wasini ngona vata and na radio mbulando vata vea kaviti kuni moni tike na wakarombuka mai na tolu ke na vitu na kaloko and madha sawati waka muri tiko na irongo and nonda burubura wakatala kina na irongo me nonda dona kai vital no tek sartingo waka lebu ya na lebu ni kila e lebu na website e lebu na kai do voli taki mai kan do volia sendo waka leo fomu kina na internet ndanga indo kilai muri ni laso taki tu ni senga nindina lebu and do waka lolo masara so weekend ni nda saru lebu sonongonda sanda do wako tatu ni lavo ndanga irei ni ndage sasanga men da bitar tartaleani ke koe kanda wako i lavo kina se na website kanda soma da na numa ninda soma se nda wuli ndona ka ga inda bitar tartaleani wango sa senga talindo na irongo wakatelanga kina na libu talenga na social platform social media wat kena platform e waka na WhatsApp kena sotale na Viber e libu na wata wau ya ndo dhaka kena na butako ndo dhaka kena waka libu na butako o te asanga i tukuni mai kila waka mena tekabu na vitala noa na wata wau ya wakatala kena na Facebook so nangona na Facebook o na tiku saranga bango sa ala ko ya nindo na friend request ya ngai friend request tu ya indua kan rosa friend o titu o ia ona kanga ndo dhakaba ya kapa kani ureda nindu e laka nindu tala friend request ona numa ni kiro ase asa friend o titu mengendo the witala nindu na friend request na kanga ndo dhakaba ya ona wakambula mandanga mi ureda e vadhava na nona somayani na nongo wakambula so nangona na somayani na wakambula wawalangi ya saranga usange do bango ke wakai endua na kilanda do vivo sakinga bakaviti ge wakambulani me vavalangani ya ona taronga talani ndona taro ke wakai sesenga tikunga ni na sono no do taronga ni bango i sada bango sando tali na nomu Facebook nomu profile wo ke ona taro ni ba yo ke wakai mani adundina na batili ngona endo dua e baka me scam taka na nona profile makawa e sabi so taka kasandua bu taliana nona Facebook profile e sona ngona ke baka senga ni soma mayona roni taronga ni dona taro kau kila ndo mbeka na kau kirunga kila vata yana taro wakaviti se me ona taronga ni dona wekana onage dhaka takia o mai nei so ni taro na nona so mai ni na nungo wakata taro baleta e asaranga iko na roni tora raukina e ndina tiko kona na friend request ngo e lako ndina mai bua se senga se ndua tale e wakanga taka na nona account nona Facebook profile vola mai kina ya viko ya ndona ngoni sala roni ona kila kina ya ni usara singia manga ni sinio koengo ngono batatalanga ya sa block kina block saranga na senga walanga ni block na messenger block talanga na Facebook na nona Facebook usanga i bali batu bitalia ke baka nangai bola tale mai usa nangai kila ni o kuentina ya yo o warongo tiko na vitala noa baka idur tiko na ndona steseni na public radio i ke kanga vitala no te kitingo na kino ya nangono go dinda sabaka nama te tiko yani kina nraki katakata kilai ni ndo levu na ngande ndo levu na nando vela koyaki levu na website levu sar na ndo mutako e seanga ni vetu kona ni levu na business levu na company levu na ndo mutako na karsa da kaviti kongo ersa na mbiuta mai na website men da baka levu mukina e so rambiuta mai e so na so ni hotela sena so ni na bondo ni wanga buka e so binaka ni korreda bango balete ni levu na company ni wanga buka ya na kaira da kava e ndina tiko
kandondonu talanga ni ravoli takamai na tikiti ni wanga buka at a discount baka ngona mantangango kila na buka ibiti ono nandra baka tiunga buka ni lisumai round trip vatu ya lebu na kambani ni wanga buka rasada kaba talitinga baya do sobi naka na nondra bondo ya kebaka ona lako nando na website se ndua na dua mbaka email ya ni se sona ngona na text na ngona ngoer sa kaba talanga na text do na text e dawi ya ni se do na Facebook message e lako ya ni kangai kami boli taka ya ni na nomu ngande vacation so binaka na nomu rumu na nomu hotel so binaka talanga ni bondo kena beka ba ya na karasange tuko na tiko ni yando na banua tale sa baka nga taka baka levo na ndombu tako mera rawa I lavo kina ona soma nomu bondo ona baka nga taka na nomu debit card sena nomu credit card rua na kaya ave kia senga walanga ni sambuto kodi nomu ilavo sambuto kodi talanga kia na nomu ni tuk member le tiko sena personal information na nomu debit card na nomu number so rando taronga mai na nomu ID bita mai na nomu ID imbaleta ni oiko na lako tiko baka ngande tona bia kila so na kala leibaya venda na yandra bitiko kina ia ngai ndo rto ngai tuko na tiko ira na ndo baka muri tiko na beka bango ira na ndo baka ndikeva na nondra ibandi nondra lawaki na ndo mutako na kai sangi tuko ni mai kebaka o sabaka muria ya ni ndona message lako mai ndoni tuko ni biboli lako mai text Facebook se email. O tia mena ngai koti kiomani ni kusano wakaleo ya nani wango na nomu personal information sena na ethamu mandangai o bitani na ethamu sena nomu address sena nomu tiki ni singa ni suthumbeka ke baka sambiute nia na ngai beauty ko kina ndo na website ngo ndo na ka rauni na buke ke anda wakaleo menda ka ko kina ni tadori na nondra lawaki ngasinga sewir na ndombo tako ndo morna reida na website au na mbita dake ningo na itamba ni website kila ni kuna rida wango na website tuku ni mo rida kina ni tiko kina na loka ke baka senga na loka on that website kasako tiko kina na tuku kalako tiko mayengo tuku ni biboli boli taka tiko mai na nomu do lako bangande sena nomu lako bangande au wasia tiko ningo mbeletango kunea tiko na tambana ni do baka dindike na beka wango wakamuritiko na nonrendo wakamuritiko na dombutako kuni sarvaka ni levu na mbutako na ngono go wakaidhoritiko na kena boli takitiko yani na nondalako wangande na vacation packages holiday summer vacation packages vatiko ya koya mona rida na website obiambiuta da keningo na website na vatiko ngo ke bakai ko rida kina na loka bita na website o rida kina na loka arani kuna bakanditaka nindina na package boli takitiko ni ai na nomundo buka na nomundo idili na hotela sena kakana all expenses paid ya ke baka mona rida na morida ni tiko kina na loka wango padlock na loka ngo ke baka tiko kina ke mbale endina tiko na website o ya sena business o ya sena kena boli tiko mai na mundo lako rauni lako bangande na isau rawa sara yo keba ka umbita ndo na website gai senga ni tiko kina na lokango morida tiko na lokango Klanio kono vola na website kamanda www.radioambulanduavata.com na vatiko ya kebaka esembertiko nindo nito website ya kebaka ona bita na website vaya gai orida na loka make sure it has a padlock ya kenimbale it's a safe website vinaka ndina ndondonu na kakede dhaka takitiko se yado tiko na website katiko kina na loka bao ya ndua talengo miumbita dhaki talemandayani vatokango vatokango kenimbalea ni endina na website ya kebaka nimbita ndo na website ngesenga ni reida kina na loka
Kena bale e ana nonra website nan tombo tako e senga ni legit na kena vosa take wawalangi e senga ni dina e senga ni dondonu na kake de voli tekitiko se wakamadhala tekitiko e na website oia e lasu au ni taka ni sanaroni na bibu kitiko e na ngonongoa wakambimbi ni sandua na ka na levu nimbo tako e wakaiduri tiko bekianda na ngonongoa e na wurubura tōdoko ngaira sa ngase io ira na dombo takatongo, dona kana buku i tuwe ira, na kila kai tuwe ira karawaka nga takatuna na bika keve enda na numa so anda sengsaranga ni tanra, ni rawa ni rana laki waka nga takamai, era waka nga takamai ko ya sa wakanuni tikina ni nando wasiti ko yani na bika so, na radio mbulando wata, me na bibu ki tiko bikanda na nonda mbula, na visinga. Wasiti ko yani na nonda to wata watango, ke waka ni senga isemo tiko mai wakandua, give us a like, a follow, wakatelanga kina na nito Instagram, kina YouTube channel, na bibu ki saratiko wakalibu. Sabatonga ono na miniti me 5 na kaloko, wakanuni vinaka tiko yani oti na 5 rongothi tikina nonde wasininga una, kabito ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force, rtundo vito ko ni tiko wakalibu, na nonda wata watonga na radio mbulando wata. Bula vinaka mo leva na sala vinaka wakalibu na sema tiko mai, wakanuni vinaka tiko mai nandawa, me wataitali tinga vei sevu ranronro, i Merika. Bula vinaka sevu ranronro, vingana vano ni sema tiko mai kina ni singilivu ni kua, e kavi ni kua, wakambula tali tinga vei kimdo ke sara mai na mai tabua, na Zion Shopping Center, bula vinaka mama tanduri ke tabioka ke mboko na dina. Sa iawan dina na idhan rito na ilaulawa karto sema tiko mai na Zion Shopping Center na kavi ni kua. Wakambula tali tinga ni vesikeli, bula vinaka tukai, bula vinaka weka, wakanui ni vinaka tika ne kavi ni kua, seng talani ngole da vitike na Ruthi levu kaithiwa. Bula vinaka Ruthi mai Serne, wakambula tali tinga ni vikimdo mai Melbourne, vikimdo talanga mai Brisbane, kimdo mai Samoa, do sema tiko mai vikimdo talanga mai na yatu kuka. Wakanui ni vinaka tika ne kavi ni kua ko via wakambula tali tinga, vikimni ke sara na venga ravitiko, vira na itambangase, na vivo no ni daka so, na vivo no ni venga raviso, vira na itambangone, na nonranga ravitiko, special needs, wakatalanga kina vikimni na nasi na vuni wai, na buku ni venga ravi, na kavi ni moni tende dai radio mbulando wata no ni tokaningo una vuninda kua, ni mbula vinaka.
Somos
nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima maniono kina vitu ene kawni bugululu we kemudawe California. We mani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe biti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongodhi ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Pisando umbulu binaka. Dosen kay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May bako tumuli ang madoni turtana dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakakana wakabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda bulitagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasaranga ilibori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Boli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangana ngona kare ngona binakadina. Ngay ndolo bo talangango na Nondato Boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. We kemuni mai Pennsylvania, kena vebu no boleh kata. Era talangani wakau tanga mai na nomoni ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomondo boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Yavalata Deonangai Velata and Radio Bulan Duavata. We talono te kina na vika membaleta na nondong bula. Mai we ira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rongoda na bana kaloko na vika vini tu city and a veto kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiviti Amerika. Ene kena semi na libo Senegas kita urani bukiiko. Girita mai na Empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. Ai, kemundo bakando tunga mebiti. Sa baka matalaw na namundo ko bati. Sa lemo na kemundo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurni bondo kenambele. Pai, correct. Daw boleh mai we. Oi, dosen itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai we? Na Maulimat we le. Doko na nonda business na ngoli tau kay Amerika. Daw kusamay. Daw may volleyball na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Usaba ka nandarubi wasi juga nunggu itu bukan nabi talong na ngau na sere. Sa dotu lang ngau somtok. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kanisa mo lang kanita mo nandabi to ka. No bitang ni signi lalo to to sunan ngabo ka boka. So ba sini naket lalo tal ngabo. Nissan Bula Binaka. Sama mai ka wasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moni tiki na borobuka bei kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singalevu ni tusi di kina borowai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kenda vata mai.
Bongo na programa Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundonga te San Francisco na kauti kenta patamai. Nande wasiningono ya. Wakarotaki mai verto na Regional Pacific Islander Task Force ndo na isongo-songo ka ndau tutak sarwa kalebu na we kaiso membeliti kenda na ngole mai na we matinitu mana wasa Pasifika kanda sama iwaki tiko na vanua lebongo Amerika. Ndo na ka ngorto ndau ngumatu tak sarwa kalebu na kena waka sabui mai na keni tukutuko ya na we kas kedesar me membaleta na nondambula kai tukutuku ngoli mai na tambana ni bula na vitambana kedesara. Ndi sala ko mai Amerika santa ge mai wakai rai na matanda menda ge reda tu na ramba lebu ni tambana ni bula. Kala i ubaka samataka tiko mai viti ni nda ngoli ngai ni nda sambata nga da kilangan dala ko ni bula. Ko sarangaya lilu rebi buniwai sangai tukuna mai na tukuna binasi na kamenda misuli weekenda na wonika udava menda dula babida se duru se senga ia da sala ko miki da sangi me rida na kena ramba lebu ka tu talenga o ira na kena ndau e na we tambana ke sar specialist and ko tikunga ko na buniwai me rida no muto tikunga na buniwai me rida na we kai so na membelit kenda na marama bakatela kena we ira na turanga ka ia na dona ka erto do tu takabaka lebu na Regional Pacific Islander Task Force ngo membelit kenda tiko mai na wasa Pasifika ka wakaiduri kina e ndua na health fair wakaiduri mai Sonoma e na Mother Saoti mai Santa Rosa e na singa wakaroa e na Mother Saoti e ndona ka au wakandina dina takatiko ngo ni dina ninda sa leo lebu mai na itoke kanda sa mai wakaitiko Amerika leo enda sa lako tiko mai wakambimbi ni sa leo talangai rangwali tiko mai sararawati tiko mai non paper sa green card ra mai rangai ngwali tiko mai kalebu e rangole sartinga mai wakamata bubale ya ongerida ni lebu na kawango e dhaka membaleti kenda na ngole mai na we matini tutani so kanda ngole mai na bono lebu ngo Amerika menda sama sanga kina na nondambula gai da senga so tini dando wakanga taka na weka e tu membaleti kenda na ituba-tuba sa ambiutu, ambitutu na matinitu, na vi programa iso sa may tau yabuta kitu, membaliti kenda na ngwale mai na vi matinitu da sa may sasangambula Amerika seo kenda na immigrants. Go okatiko kina na waka peapa, senga ni waka peapa, ungay waka ndina takatiko na vida na mbaki ungo na nungu sa may vi garabitiko sa may takatiko kereto na Regional Pacific Islander Task Force. So waka ndina taka niyo kenda na itoke e senga so tini da o senga manda ni kila yenda senga so tini da baka nga taka baka lebu na bekai tu ka baka rota kitu membaliti kenda senga ni da kai tingo da la komai da mai kere se da senga gona kai sa ambita tu na matini tu me membaliti kenda na ngole mai bango e buke na nonda mai to ya bu na matini tu le bongo se na vano le bongo Amerika o baka dina takatalanga ya na singa baka rawai ni rto lewe lima saranga na ito ke ngole ani ia ira levo na ndui kai o ira na Asia o ira na ka ira mai Mexico ke na be matani tuba o ya karasa lako talenga mai vida na tonga na Samoa ira ngole ani ka bakatalenga kino ira saramandanga na ka Amerika era ngole ani relaki bakainga taka na matagali vivo ke keve ka bakarota kitu membaliti kenda ia tu ya na bebu ke membeletir na ngone te ko seranga mai beira na ngone rasenga isudu ke sona kilani ramai isudu vango era da senga tuni kila I beno bebu ke beno vanua menda era unindo kunia kina na bebu ke ya e bakarota ki tu ya ka bakatela kino ir ngone buli ke bakar sali te ko buli ser se muri buli tiko talanga e tu talanga na ka merbu ke kina au tukuna tiko ningo ko maru takatiko na nungu mewa se tiko ya nimbalete niukila ni sa lebu era sa ngole mai green card mai ngole mai bat kena non ramatu bale karsel lai na ngone ser tiko mai namba kinimbula ni muribuli so esor sa tiko bu mai na primary school so era sa tiko na high school se na secondary school da kila kenda iki na high school elementary school high school na be
Vevu ke kede ka rauninganita na vei ambakini mbulongo e tiko and do wakarutaki na matangali porokaramu vango ka wakaidori and singa wakaruai. Laki e ada serani vera nai tambangasi, koe rasara onusanga wulu lakodake. Waka pepa se senga. E tiko talangana ve ka kede sara e rawa ni na wukeke muni mai na nomuni le lo rai wakabuni wai se senga beka na dakadaka baleta ninda kilani lewu na bono ni dakadaka e rasa senga ni da turiki no uira na tambangasi ke waka rasa lurai ni rasa toso sara mbimbi toka na non rembaki ndo ndrendre na non rakune na dakadaka na caregiving mantanga ka utukuna tikongo ia ke waka do sa tiko e vale ndrendre tiko na bangar dakadaka e tu na vanua e rani ra kau yani kina ra ko ra solia na kakana rau kakana mbula me rani kau yani na vanua ndo tiko kina senga ni ndo na kai na wakatarongi ndo wakapepa se senga tiko na mundo insurance se senga ni ndo na kabaya na wakatarongi Ango na kasaranga membaleta na nonda buke o kenda na ngole mai na matani tu wakambimbi tiko mai na wasa Pasifika kanta sama baka ai tiko ngo Amerika senda sama sasanga tiko na mbula Amerika ya na usutuli ni Regional Pacific Islander Task Force au na gembiuta tiko yani na nonda bata ngo na radio mbula ndo bata Facebook page au na biteni kina na namba ni taliboni na address na vanua so around ni ngole kina gobe kimani na tiko mai na sa waka Sonoma na Sonoma County na Marin County ni tukuna tingo na Sonoma County na Marin County vikim do na sema tiko mai viti ko kilani releo levo talenga na bumbu na nana na nei karasama tiko ningo Amerika radaka tiko ningo Amerika era tiko e Santa Rosa San Rafael Petaluma ya na vanova ya e rawa ni rangole ni ora oka ke tiko e na Sonoma County ke na Marin County o ya ka bakaruta tiko na vivo kengo membalete kenda na tiko e na vivo nova ya mai Santa Rosa, mai Petaluma, San Rafael, Sebastopol, Ronald Park, na vivo no kedo ai. Kau nang gembito tiko yani na namba ni taliboni, ke kau ni sembera tiko ni laurai wakabuni wai, au sa kere ka waka mamasu, ni ngole ani ni le laurai wakabuni wai. E senga ni na tarongi na nomuni pepa, si senga e ke waka erto na taronga, e ame baleta nga merto na kila na vivu ke dava, me na solibi ke muni, se na tambana dava merto na beauty ke muni kina. E senga ni kina ki ni da tarongi ame da sa ripote takisara na immigration, e senga ni na yado waka kina. Kongonea, au beba kongeti tali tiko ni kina, be ke muni na tiko ke ngori mai Santa Rosa, San Rafael, Petaluma. Wikim nina tiko mai video ni sama tiko mai tiko ni i Amerikangona no muni nana se no timuni se nei se bumbu ni tuku na mai vera ni bakarorong na radio mbulando vata meranio ni ngole ni lilo rai rawa kabuni wa inda sama itungo na kena vanua senga nei ulumbale na ke irna kena ndau ira tu ni na vanongo menta ke do baka toto vata taka na venga ravi na tambani ni mbula ke na kena kanda wakilato mai viti se oni wakilato ngori mai viti koia vinaka kina menta wakanga taka na matangali programo vango ke waka ndo sema tiko mai viti na si Australia se New Zealand tiko beka ni ndo na weka i Amerika kere ni waka ndia taka ni vera merendo sema mai kina radio mbulando vata senga i reda na nondo to vata vatongo ni unambiuta yani kina na namba ni taliboni na address na vivunu e rauni rangole kina sema ni ravangara na vina kata na vivuke na kakana ke waka mani senga na takadaka se ravina kata na vivuke na me waka matata takvira na dhaba soti go vira na sa tiko na non-medical sara tiko rao na Medicare se na Medical e rawa talinga ni ra waka matata takvira na dhaba soti e o kati tiko e na nomu sa tiko ngori se sa waka leo fomu tiko e na Medical se na Medicare ni kila ke de tiko na ka e rawa ni bukekina se senga o senga ni wakambota ni kila ke de tiko na weka ke de sare ranio ni wakanga taka se ranio ni bukekina e tiko e na bonoli bongo Amerika wakambimbi ke mdo na sa tiko na nomdo Medical se ndo tiko na Medicare e tiko talanga na weka na tambana karoni na bukea na kena wakamataila laitaki na weka ke de sare ranio ni bukekina na weka ke de au na bita yani e na nonda to page ngo na radio mbulando vata Facebook
Facebook page. Ka vakatalangan do talangana kau ya na lurai vakabuni wai. Dos mbera tiko ni lurai do sa tiko Amerika, se mbera ni do lurai vakabuni wai. Be talia matanga kendo na numa tiko do sianga ni tobi mate. Do ngoleani ni le lurai do lak ngayani na bono na biteani goa na address ni wati na nango kadibaki na bongi ni kua au na ngai biteani ke vakasianga mataka ni ngai siko batale mai au na biteani na nando to page ngo nando to bata na address na namba telefoni na bono mo ni ngale kina ni le lurai vakabuni wai. Ni lak ngayani be talia matanga ke ni sianga ni tobi mate tu lak ngayani tukuna I would like to have a full physical. Na full physical e arto sana ngai te kubune ki ana no muni lore wa kubuni wai. Ana turi nandra, na lore kede na suka, na tumbu nindra, na wakadaba mbeka na kenda bimbi e sona ka so mbeka bekenda do wakilatu nda sa malmalum tumbek nga se levo na ngona wakanda kai ni the wiritu mbeka na nondangabo ka boka da senga ni kila se dava na buna so na ngona ndeo so mbeka na kai sa lele tiko so na nutrients ero nukaya sa lele tiko e ndangandreba menta ngunu bana kena boni kau se kania na matangali kakana meroni na bukea wakana chaina na we boni matangali boni kau tali so na we kabaya enda na senga ngoni kila baka bosar ke baka menda lako ya ni misali teke bo menda lore baka boni wai senga ni so mikina dona ka senga ni ona tarongi no mo insurance senga ni tuku ni tarongi na no mo immigration senga ni na vaya indona ka senga ni rtona taronga mai indona ka vaya ni ngoleani ka waka unge tiki muni ngoleani au na vuno ude tiki ni gomelet ni kila indu daka e sona program vaya lai saranga na ito ke ngoleani mera laki waka ngataka ertule o lima saranga erto ngoleani en singa wakaroa unge tukona tiko ni ya tiko saranga e Sebastopol Road Sebastopol ngo na vuno e levundondo kina na ito okay. E na bonoto dhango Amerika, e levundondo tiko na ito okay, mai Santa Rosa. Koia, kau au bakau kurumbu itaka ni senga soti ni lewe rongoleani merela ke baka ngataka kau be bakau ngeti tiko ni kina ke bakau ni rongoda tiko mai na nongo programa ina kawini kua ka tiko ani uira na weka Amerika ni wakande o taka ni vera mera na wa sema tiko nga mai kina radio mbulando bata rarida tiko na bika na ndombita tiko ani na nonda bata ngo mera ni rongole rela ke baka ngataka na be programa wakarutaki membale tike anda ngole mai na be mateni tutale so kanda samai sasangatu nda sangatu nambula na vanua levongo Amerika. Ya na nonda iwase ni nonda leo ni programu me wakae erto beto koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. Ongo na programu warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulandonga te San Francisco me kauti kenta patamai. Ia mai sivitanga na 5:25 na miniti vakambula tiko yani ve kemdo kete sara na sema tiko ngori mai ndravuni dombula mbula vinaka bumbu maova vakanuni vinaka tiko yani wakatanga kina ve laisani tangilala ni mbula vinaka ni sema tiko mbeka mai ve laisani au vakambula talitungani ve kemdo mai kemdo na dhaka lowa tiko mai vaileka e na mbose ni vula tolu ni tamba dhaka raki o Andreu Pauliasi tukai o Cho, Eliki, Simoni ke Tausuliasi. Vena numitikani viki mundo bongi ono chona. Venaka vakalevu na sema tiko mai au redanga Andreu vaka sama takali stali na nonro vitala no tupea watakenga sini vuli Paula Gereti. E na madha sawoti ke vakao ni adalata roa ve tarongi takatiko na nonda do kila na nonda vikadivi ndo ngonengo gai tarongo tupea vakadava e tiko bumanda vakadava na nonro do vikadivi orto mai ronga wat keer to me vono lewe nandreu e te ko manda vakadava ya gai vakamadala takonga snivuli e senga nikila na vanua na kanga e rongoda ko na kanga e turarau ko ka ko sema de kila na kanga o turarango balet ni nang dosara na ngoni liu erdo daka tunga kina irto mai asa vakarar to erto daka tu ina wabu karto gai vakamer to tavalim bek ngabango erto na marama ni vanua lebu erto marama to toka ka kila mani erto kadi bisar to yani kina nandreu ni ndreu indona kai totoka e wakavurei
na kian rato i rerai na marama ni wanoa levu arto kadhivi rato yani kina na turanga tau nogu turanga tau mo inanronga iendo talanga kaya o rongoda na singa ni tukuni senga ni vito butaki o kandavu ke kerto na sa vakara o nage vakandi takatalo ya vi ngasini vuli vakanu ni venaka tukani ve kimdo mbula venaka mai tau diri motokana saya saranga neva muni tau arto sema sarti ko mai ngoma na Maravu Resort mai taviu ni dombula vinaka vakambula tiko ve kimdo ke de sarana vakelesi ni Maravu Resort mai taviu ni vakanuni vinaka tiko ani na vuku ni Vengaravi vakaidurtiko na singalevu ni koa ve kimdo talanga mai mbulia dombula vinaka ke kimdo ke de na sema tiko ani vakanra se via sema tiko ani imbulia ndravuni na numitali tingani kimdo na serango. Found you.
takatiko. Senga, esan dondi na namarau kina boga thingile wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati wana ila wundrang-reng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kauto waka tapia. Sa tumumantanga na numundrang ay siya nga tunan ng tutupepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga ninduwa na nongu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na ito okay, kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matailalai. Nungu chisu nungu banua. Dorongothi na vima mani ono kina vitu ena kabuni bugululu vei kemudawe California, vei mamani rua ena kavi kina tolu ena singalewu ni lotilevu vei kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongothi ena Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Endona mate kuniti wale bobe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana baya tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongo ili budhake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Na bakani sa musoti ni kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vitu va 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Bula binaka tinay Matthew ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka o se vivi mandongo kina maulimat ele taka kina endona nito bakataka kana lain-lain no leu kutaka bakatotolo ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talanga orato sarara saranga go enta so mga nakakana esen minta so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Benaksaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marualima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itu na nonda viti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakarombo ve kemudo mai viti ena Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata Radio Mbulando vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani.
o gono rongo manu vali songo nei maolimat 1525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. O tenga ni tukutuku mai lewana tukani na nonde rongo mai vali songo et nai kapi vinaka ni moni tendendai ngo endo tukana visu retira ramba be Kemunina Tiko and Yasana vaka San Jose and a county of Santa Clara. We surreti tunga kinandon Public Health Hub Resource Fair. Public Health Hub Resource Fair. Me wakanga ka wakaiduri we kandato mai na Sonoma County and Mother Saudi. Wakaiduri tiko ngo we kemdo and Santa Clara County and wakaiduri tiko and Andua Vitu Lima Story Road Suite 120 San Jose 95122. Miutokaro Takataloya 1775 Story Road Suite 120 San Jose, California and wakaidurtiko kina na Public Health Resource Fair. Me wakanga wa wakamadala takatiko ya ka laki ngaravitiko ane singa wakaruai na Mother Saudi mai na Sonoma County, mai Sebastopol karto angaravatiko na Sonoma County. Nisureti tiko kina be kimdo na tiko ane sana waka San Jose, teka butiko ngo ena dua bema manindua tolunga na ya uana kena wakaiduri tiko ngo, mai na bema manindua ena singa lebu kina bema maniba. Bema manganindua kina bema maniba ena kabi ni wakarambuka, ni wasotia Sanga ni moni madhango, wakarombuka ni karua sanga buluka walu ni singa ni bulo e pereli. Wakarombuka karua sanga buluka walu ni singa ni bulo e pereli, mai na bema manindua na kavikin na bema mani ba. Tukutuk nga kataraba vi sureti tiko vi kanda na marama, and sana e California, se vikim do talanga mai Washington, mai Hawaii, venga na vanua, o ni se marau tiko mai kina, o ni bia mai tomani ke mamitiko na marama California, e na vukunga ni ndua na komuningo, ka pakaiduri talitunga na embaki saoti, mai Petaluma, e na embaki ongo, e na pakaiduri tiko mai Sacramento and a Freeport Boulevard, Sacramento. Wakatoka itiko na kumunyango na Step It Up, Leave It Out Women's Retreat. Step It Up and Leave It Out Women's Retreat. Meu wakaviti takngao ya kalao dhake, kalao yani kambulataka. Mbulataka na nomuni wakambauta me tei and a loloma. Bulataka na mo wakambauta me tei and a loloma. Women's Retreat, e wakaidurtiko, na moni madhao mayongo. Sanga ni moni madhao mayongo, na wakarombuka e pereli na karua sanga buluka ndua ni singa, ke na wakarawai e pereli na karua sanga buluka rua ni singa. E na wakaidurtiko, e na lima va saibandua, Freeport Boulevard, 5401, Freeport Boulevard, and osa ambiuta tiko yani na kia na tikindua, and on the page na Radio Mbulandua Bata, ninge vitartareani ke Mrs. Malo, se Mrs. La Takivekata, and vuku ni kiani tukutuku matela lai ka wakatalanga kina na wikiamnio ni na via ngoleani o ni na via lei vetomani talitunga and non the songo wakamaраmango kana wakaidurtiko e na karusang wilkandua kini karusang wilkarua ni singa ni vulo February tiko talanga na idurduru ya $5,000 registration fee $5,000 au tarungi Mrs. Takivekata tiko se davasoti o kati na $5,000 ngo ngai wakamadhala taka tiko mo koe na beka kedesar e o kati na $5,000 ngo mai na wakarombuka me la kia dhava na kabini wakarawai na ngona la kia dhava kina na songo senga ni virauti yanga na karoni tukuna na lebu ni kai rato wakarotaka lele wali sarna $5,000 ya $5,000 tiko na registration fee e na ngai songo tiko na wakalifomo se na vola kerekere e na waka buke lulu mayongo ni wasotia wuke lulu ngango mataka ngatu city wuke lulu e sana songo tiko kina na wakale fomo weke mnio ni na via waketavi tiko seo ni via ngole ani mendala kindua wata na songo niongoa na Women's Retreat, Women of Faith, All Women of Faith e senga ni wili kina endua se me wakue kina endua na mata wakambauta menda ngoleani ndala ki vetomani wakamarama ndala ki vendovi na vuku ni vekai soerto sa wakarota katu
men dalaki wakungeti kena, dalaki wakararama taki kena, dalaki wuli kena, dalaki wakandua wata taki kena, and a women's retreat ongoa sena nonda komuni songo ni wakamarama. And wakaroa tale e pereli ni karosanga bulu kandua ni singa, ke na karosanga bulu karua ni singa. Tuku kataraba, membaleta tikanga na visure tiraramba, mai bereto na Honor Foundation. Honor Foundation, artondo wakaitavitiko e na nandra wakaiaya taki na ngoni buli, ke sara, mai na tini kandua na korni buli, ane sano kandabu. Yana nonreto na usutu tiko ni nonreto sasanga ni komuni labo na Honor Foundation USA, na banquet, seafood banquet, e na wakaiduritiko na wakarawai, na tini ka tolu ni singa ni wula mai ongo na wula me. Tini ka tolu ni singa ni wula mai ongo na wula me. Te ka wutiko na songo e na rua na kaloko e na singa levu, ke na vitu na kaloko e na mbongi, e na wakaiduritiko e na Dhiwa, Ross Valley Drive, San Rafael. Kene tukutuku matei lalai, ninge vei tartarani ke anasa koroi tamana, e na talibo ni vitu saiva vitu, rua walu rua saiva tolu vitu, se anti dhimba mbolambiu, e na talibo ni va saiva walu, vitu lima, tolu vitu, rua tolu. Ke wakao ni tui awa mai, se na oso mbeka wakatakatako ni senga ni na adharami kina, se rao tiunga ni dhau mai, ni ndondolinga mai, kina sasanga ya ngongo. Na talibo ni oia, sali vitu na ngoni sala ni wako ilavo, e na ngonongo, rao ni ninge wako tamai kina na nomu ni dhau. Ia weekenda enda na via lako yani, mendala ki wakaitavi, and wakaikavi ngo, dua nan rau nan dola, na isau ni wakaikavi. Dua nan rau nan dola, na isau ni wakaikavi. Tukutuku katarawa o tiuti talitinga ni tukutuku e adharatiku maina nonde ronga me wali songo e ne kawi ni kua, go me baleta tiko ngā na tai levu na singa ke te levu. Baleta tiko na singa ke te levu e na wakaidhuri tiko mai Hawaii, lai e Hawaii e na wakarawai ne ka rua ni singa ni wula September. Na singa ke te levu e na wakaidhuri tiko mai lai e Hawaii e ne ka rua ni singa, sa wakarawai ne ka rua ni singa ni wula September. Se wale butu na ngona ni maruroi lavo me baleta na nonda tui vondo, na isau ni hotel ambeka, se na vunua me tona laki wakaidhili tiko kina, ke na ngona vinaka ngo me tona ngole ani tu laki sarasara kina. Tawa ko vinaka tiko kina maoli mate na nonda tau beto koni, rau ni ndo me rongodi tiko ni kina, na nonda irongo, mai wali ni songo. Se mani songo dhawan, do lewena tiko, sendo sengei toia butaka tiko, sendo sengei mbudhina tiko. Tuku dhawanga, na tiko, na buku ni sasanga, ni bebu ke komuni lava ndo wako tamai ngoni salango e rauni na waka itavi tiko kina bebu ki tiko ni kina na radio mbulando wata ke na maoli mat e na kena mai kadhi wake wali tiko yani na namundo i tuku ni lotu ni tikina, lotu ni asana, lotu ni koro, se na wuli oti, songo ni wuli oti, gona vanu e rauni na mai kadhi wake ni kina waka titi tukani na i tuku ni namundo sasanga. Sa watongo e walu na miniti me ono na kaloko. Nai rongo, mai na wali songo nei maoli mat, and a radio Bulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Ia na serenga katarawa no vea wakambula tiko kina ve chochi suluka. Ni mbula binaka mai adhata wakanui ni binaka tiko yani ve kimdau ni taka ni totoka tona nraki ve kimdau mai adhata wakambula talitinga ve kaviri eli te vita sungu. Binaka wakalevu na sema tiko mai rewanga e na kavi ni kua. Senga tala ni ngole dhavi tikino mao vadana wanga ki kimdau ke de sara na sema tiko ngori mai nravuni. Wakatala kina ve kimdau mai mbulia. Mbula binaka ni evivi mai mbulia ono kandavu. Wakanui ni binaka tiko yani ve kimdau. Wakatala kina ve leisani tangilala kimdo ke de sara na tikongori mai na Maravu Resort wakambula tiko yani mbula binaka tau dhiri motokana wakatala kina ve kimdo ke de sara na sema tiko mai na Zion Shopping Center do mbula binaka wakanui ni binaka ni tosa binaka tiko na bisinisi na Zion Shopping Center na yakavi ni kua na no mundo voli taki tiko ve wakani tiko ve rana leo ni vanua turanga na marama kara ngole tiko yani na laki voli hana kavini kua. Watongo e ono na miniti me ono na kaloko and na radio mbulando vata. Yeah.
Nungu chisu nungu banua. Dorongothi na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we Kemudawe, California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we Kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongothi ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Isando umbulu binaka. Dosan kay toki mai? Endo binaka to bangara? Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino, Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stondo bulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liugori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kauti viti mai vokaboleka ka voka sebutaka na voka nananu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangana ngona, kareang ngona binakadina. Ngay indolo bo talangango na Nondato Boutique. E woli teki na naisulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karang isoli mo ilaloma. Wei Kemuni mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Mbega ni pasta kitiguna na mulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai ni neto team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukune kina na bibu kabagai labo kaseng ni saumi. Gir mai ena ono saiba dua liwa ono. Ai, kemundo bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na nomando kovati. Sa lemo na kemundo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Da sa kusi